Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule September ni somni pali sang ni somni panga ania tu chuma po hian India le khovel mundang chanchin tharlang sar zualte kan ngai thau le do nani Britain Prime Minister Keir Starmer chu October ni saria tangani kwa hian Mumbai Global Fintech Fest nei tur mangin alo zin dona acham chung hian Prime Minister Narendra Modi nen rampani tho dun na tur sang sang an soi dunang thani liam ta khan PM Modi chuan UK India Free Trade Agreement jiak turin UK alo tlo ve to bokani India le UK hian in sum don ton na tur chungchanga mala in zirchiana kalpui me kani in sum don ton na tura in rem na zia hi nakum sang ni somni paruk atanga man tran tura ruwa manania nikum July khan technology security ani safety fa investment in a tour an puang to bokani rampani te hian in sum don ton na hi US in India laka chia za somnga alak nuwa na satakin athang bok UK mai ba ka EU chuan India nena thodun na ti mason an du ti anti chiang to ma se Russia nen sipai huanga an thodun na le oil an le thin chu an ngai mo ni in an tar lang thungani heti mekla in UK hian US chu technology le nuclear agreement a in gem na an lo siam pui ve thawani Starmer cham chung hian technology defense le security ba ka Summit nei na education huanga thodun na tur chungchang soiho tumani bok tundin huna India hian UK University engemaw zatin campus an hong to Kumin Khan University of Southampton chu honle ani bok Starmer hian Mumbai ba ka Khawpui dang atlo dona ma se ti chian alani lo thungani India le Morocco chuan thotan ni khan defense huanga thodun na turin Rabata Memorandum of Understanding chu Defense Minister Rajnath Singh le Morocco Defense Minister Abdeltif Laudi ten anziak Defense Minister hian Morocco Khawpui Rabata Indian Embassy a Defense Wing thar ahong hal bokani Defense Ministry chuan MOU zia hi chaktaka thodun na ti zawna turle Defense Industry sipai nun chanchir hona military training le mason na sang sang thlen thei tur kong sial thei turani ti asoi hengba ka defense industry thodun na ti zaw anrem ti ba ka firfiak pol ti pui ven himna cyber defense ral muan na thlen sipai dam doile thiam big na in thleng ton te chu minister pani chuan anrem ti tian tar langani minister Singh chuan Lodi chu India tlo turin som ve ngal boka tun chu meeting hian India le Morocco inkar hun rei tak atanga thian tha an lo ni to na ati nge zual ba ka an thodun na thang me ka thil chin chiat lak tak asiam ni in Singh chuan asoyani India Vice President CP Radhakrishnan chuan Prime Minister Narendra Modi mathlir Atmanirbhar Bharat chuan India chu defense space electronic le kongsang sanga mani ke ading thei turin asiam don ti asoi he thu hi PM Modi thu soi sang ni somni panni juna tanga me sang ni somni pali in kara mi thlan khom da na volume 2 atlang zarna asoyani Radhakrishnan chuan ram chak tak chu thil ti theina chawni lovin che zia le inpum khana tanga din ani thu asoi mani tong ngeya zirna thani te tui thiang hlimin tur in von fai mitin ban phak hrisel na le retheina ti tlem clean energy le sigle sa ngong poilo tur nei te manga India army tlung le dingon khat point pali cheng te tan atha zonga thlen chu thil ti theina diktak zokani ti asoi PM Modi thu soi sang sang dana volume 2 hi Ministry of Information and Broadcasting nuaya Publication Division la khomania tlangzarna hian Union Minister of Information and Broadcasting Asni Vaishno Rajya Sabha Deputy Chairperson Harivansh Narayan Singh le official ingmozat an telani Europe Ramparuk France Belgium Luxembourg Malta Andorra le Monaco te chuan thotan ni khan United Nations official a Palestinian state an pom thu an puang amai in UK Canada le Australia chuan an pom thu an lo puang to bok UN member Ramza som kwale pathum zinga za som nga pakhatin Palestinian state hi an pom to ani Palestinian ten an ram china an puan Palestinian state hian West Bank East Jerusalem le Gaza Strip te huama Israel in West Bank hi aw lui sak me ka Gaza Strip po hun re takin do na thleng wangin a chena sa to hle hun tamzo ka Israel nen in ri in khochaklama Jordan le chimthanglama Egypt nen an in ri ani aram zaw zong hi square kilometer sang ruk som ni in East Jerusalem chu an khopuyatana an puan ani
Gaza City chu Khawpui lian ber ani thung kumsang kha zakwa somriat le pariat November ni som panga khan heti laya Palestine Liberation Organization swaitu Yasser Arafat chuan independent Palestinian state hi apuanga apuan nu loka Algeria chuan pomin official a pom masaber ani kumsang ni som le sang ni som pakhat khan event member ram eng mozatin an pom zui vele bok heti lai hian event member ram zinga ram som thum le pakwa in Palestinian state hi an pom lova Israel ba ka US le an thopui ram dangte han ni Asia ram zinga Japan South Korea le Singapore chu apom lo zinga an tel kumsang ni som lai hol thleng khan Europe rama pom sak an la tlema mase Gaza Stripa Israel le Hamas in do na hun re tak thleng to awanga mi puiten har sanna na satak an to nuwa Europe ram ing moza thian Israel norna kong khatatan Palestinian state hi an pom thar lomani ram dangten Palestinian state hi pom sang ma se Palestinian ram an din pha theina turero ani san lova an thopna an tilan na kong khatani Jordan lui thanglama Palestinian state ading lovang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ram sang ten Palestinian an pom tur thu soima se Palestinian ram ading don lo ti asoi an ram nor na tura ram dangte thil ti an chan le dan tur po ala soi tur thu atar langani Palestinian state pom tu ram soi tu hne na ka cha du chu October ni saria poi khoina rap thlak tak thlen tu te lo manin pe ani ka cha du dang chu engtika ma thleng don lo Jordan lui thanglama Palestinian state ading ngai don lo atia kum tam tak fir fiak teram din tum hi an dang to hemia wang hian ram chung le ram pon lama changa nor na le sel na po an tok na sa he ti asoi Palestinian ram ading don lova Judai le Samaria juda te omna tur mun po an siam bel zok ti asoi bokani US President Donald Trump hovin Muslim ram pakwa te chuan meeting an nei dona he thu bot sai lai hian meeting to MT siat ala ni lovani heng Muslim ram te hi Pakistan Saudi Arabia Egypt Jordan Qatar Indonesia Turkey UAE te an nia meeting zwa voin zan aram shoi tu za chuang nen reception an nei leanga Washington a alet leang an thu pui ber tur chu Israel in Gaza be chungchang ani dona muanna sipai thon lu lampo an soyang Israel Gaza be nu hian mi sing rung le sanga velan ti to ni in report ania poi soilo ten an thi bel zel lo nan mala kan tumani ram enge mazatin Palestinian state hi an pompui to a ma seng di kong ma in Hamas te anin rol le telve an rem ti lo thung Muslim ram te hian nei to anga tho ho an du thu le Pakistan chu me jang hnap tu berani ti kan soi to a heng Muslim ram te hian tho khawani nga chuan sa khuana lawong an tam sia khovel hian chok buai nek mai thei record tom lo ma se then kha chuan Pakistan hian a nuclear te po pek ve a phalba ka siam dan thruk te po shil ain huam ni na soi engpo ni se Bible hi adongai lova lali suwa khan Jerusalem kha atra vak chan kha thleng dika general taita saten an hual betlat te kha thui tak sei tur om chutiangin Gaza chungchang po hi aloin ziak ve kuak maya thuthlung hui buwa khan enge thleng zel don ni le Jerusalem namtin ruina no tur chu kan oi lo emo Bible lo soilok chu he khovela hian alo thleng dik chhomek zelani Jerusalem khopui chu khovelin ala boi pui lui tur thu hi zol nei Zakaria mangin puan alo ni to tuna UN General Assembly voi somriat na hian UN member ramza som kwale pathum zinga za som nga le pakhat zetin Palestinian independence an pompui ta chung zinga UK France Canada Australia Spain Belgium Euram som ni pasari zinga som pali velin an pompui to UN Security Council member hiat vet power ni ram France UK China le Russia an pompui vekta boka US chi adhal thei tu anita Palestinian independence pompui na chuan West Bank Bible Samaria le Judai ram ati chu Palestine ti in ram shan asiam sakanga an khopui chu Jerusalem ni in Islam chu na takin Muslim ho Arab le Palestinian te thunun tur ani dona hei hi chunglam remruat ani chiangim le United Kingdom Foreign Ministry chuan map thar ati chuak zui ta bok zolni Zakaria hian Isu Krista local tur thu hi pian ma dai kumsanga somni BC alo thrillawk chu alo thleng dika avizon mu tamber hi kum BC zali somriat ami nia ngai ani o Zion fanu na satakin limla o Jerusalem fanu au chuak ro
ngai ro ilal inhe na lo kale mi fel ania ne tu ani in ngai tlom takin sabeng tung chunga achuanga sabeng tung no chunga ngei ti in Zakaria bung kwa chang kwan zia kani lali so chu Jerusalem khopuya sabeng tung no chunga ngei aron chuanga hosana lalpa minga local chu fakinom ro se chungnung bera khian hosana ti in mi pui an au dual duala voin thlengin Zakaria soi thlendik zia chu isuan aron tidik ti hriain Mizoram kilkhora po tum kau pathian ni Palm Sunday kan man ve thin hi hetiang taka zol ni Zakaria thu lo thleng dik ani chuan heng alo puan lok soi lok te po hi lo thleng dik tan mek ta ni inalang Bible ada don silo lalpa van ti phartu leilung ha chan phum tu mihring chunga tharau siam tu thu chuak chu heti hi ani ngai ro Jerusalem chu avela mi pui zong zong de tan ri na no ba ka siamanga Jerusalem hualna chuan judatan po ani ve ang ti in Zakaria bung som pani chang khata tanga chang thuma ain zia kani tun tum UN General Assembly chuan Jerusalem khopui tender na turle Palestinian independence chu thupui bera nein ani khatna chuan France le Saudi Arabia bultumin Israel le Palestinian inkar independence chungchang an soi ho mup mupa ramza som ko le bathum zinga ram som chuang hlek cho an anin tiama Israel le US phei chuan an boycott ani Zakaria bung som pali chang khata tanga changa chuan Jerusalem do turin nam zong zong ka khom don sia khopui chu la kanianga inte po chu ro kaniang chuti huna chuan lalpa chu achua kanga indo nani a abe chinangin chung namte chu abeyang tin chu minia chuan olive tlang chaklama Jerusalem ron chonga chuan ake anga dang ti in alo soilok boka heng hun tur te hi hla to vak lo mai thei tu main parem ruat hun top chu kan thre si lo he tianga Bible hrilhlawkna thu te en hian tun lai khovel hun in her danglam chong mek le Middle East boruak khu hanen milta zelila Bible hi da don lova alo soyangin athleng dik mek zel ni in alangta e khovel chok boi tu US tun haya US le Venezuela boruak tangthara hian US chuan Venezuela long pathum abeitoa mi som pasarin nunna an chan to mani lokhan Venezuela shwaitu Nicolas Maduro chuan Trump hna lekha thonin mai chana US palai Richard Grenell nen tlang taka dokan kila in biak adu thua sila Maduro chuan hrilhlaw tolruk na konga ai nam noi lo thu le media then kha zel din thu bol ani thua chiak tel Venezuela chu hrilhlaw siam na hun pui ani lo thu fin fianna athon thei thu te ajiak tel bok Maduro chuan Colombia atanga Colombian cartel ho hrilhlaw tolruk za panga vel ero chuan Venezuela apal tlang thin thu aphabik lova heng zinga za som sari vel hi a sarkar chuan aloman thin thu a soitel bok dairaka hrilhlaw tolruk lama indrala taman apu na chu adu lo hle USian Nicolas Maduro hi hrilhlawa ai nam noi ngei ti za a fin fiana ati chuak lawani USian Venezuelan speedboat abe masak bera po khan hrilhlawan phur ngei ti fin fiana ati chuak lova anei lo nge hriat ani lo mi som pakhatin nunna an chan ani kha Trump ero chuan Maduro le thon adong lo ni in a soithung Venezuela chunga enge thleng kan la muang chu atia Nicolas Maduro chuan US tumber chu aro relna paithak ni na soi Trump chuan hrilhlaw do atumna ni in a soithung USian Maduro paithak tum no po ni se US history aram dang sarkar an paithak thu aum cheu to miwa wangin rin hlel a lo theilo USian Venezuela nai tuipuya indonana man long sang heng USS Iowa Jima USS Fort Lauderdale USS San Antonio USS Lake Erie Michelle Cruiser ani hei hi USS Gravely USS Jason Dunham USS Minneapolis St. Paul te chu ada run hlom to hengba ka hian inen thlak na thlona Boeing P-8 Poseidon le attack submarine te po ada tel Marines le Navy an vain sangli chuang anom mek bok Venezuela atanga hlawak lo US territory Puerto Rico a F-35 fighter jet som ada bok Venezuela hi Zambik lova China le Russia in anthlop nia soin tunhaya khan sipai nun chan zirna Sovereign Caribbean 200 ti in Caribbean thliarkar la orkhila a anneya boruak tuipui le sipai sang ni zanga chuang antel Maduro chuan englal ram main Venezuela leithiang dim hi
an khoi lo wange ti in US chu awal ve ngat mai sipai nun san zirna hian maduro naw te chuan Russia kut chuak Su-30 Mk2 fighter jet te po an so vela Su-30 Mk2 hian Russia siam boruak atanga long ka na bik KH-31 Krypton missile paya KH-31 missile hi Venezuela hian chinni anti-ship le anti-radar ani Su-30 Mk2 fighter hi vain somni pakhat akol ve bokani hebaka hian maduro chuan emergency laya civil mi raldo tura in payat million li point panga vel te chu in ral ring turina siat tir tia soi silai la kap sin ngai lo tam tak te pon silai ka anzir ta chuk chuk mai le Venezuela hi Iraq le Afghanistan ten an torang kha tur ve theidin huna ading me kani Brazil le US Jair Bolsonaro chu Brazil in than pui kum sang ni somni panhia ne ya khan Lula da Silva chu ane lova lami nuwa khan thunei na nei zui cha kin sipai tenen a thokhowin thunei na chu sakna alo ruam man ti riat chuani ma se sipai thopui te hian an phasana akup chu a thleng talo kum sang ni somni pathuma ero Bolsonaro thlop tu te chuan sarkar building te bein lungoi lo na an lan tir chiamani Bolsonaro chu Lula da Silva ti hlum tuma le thil danga pu ni in an puna panga te hian Brazilian Supreme Federal Court judge panga zinga pali chuan thiam lewan chantir veka kumsomni pasari lungin tang tura chung thu relani Bolsonaro hi Trump thlop tu ani Trump pon he hrilhlawkna wanga alom lo thu le Bolsonaro chu mi chung chuang tak ani thu asoi Supreme Federal Court a Bolsonaro chung chang an ngai tu laya an ho tu pa Alexandria de Moraes le judge dang te chu Trump hian global Magnitsky ek mangin US lo thelo turin an visa a cancel sakvek he hi du tok lovin de Moraes anu pui Vivian Barsidi Moraes po US Treasury chuan hedan mang tho hian a sanction ve ta bok Barsi hian Lex Institute a en kola he hi sanction ni in an nu pa in US a an thil nei po khoi che thelovin Trump chuan ada vekani helo po hi USian Brazil semdan turangai tu amek zel Trump du lo zonga hrilhlawkna an siam wangani he chachi moi thai thiam tak ni in dingna du mi ania US che dan chu diklo le chiale tha clear thiam lo na atia soizomin kumsang ni somni pathuma Bolsonaro tan tu ten Brasilia Khawpui buaina an siam chiam angchi kha Brazil phatsan tu mi then khan le US chuan thlentira Brazil economy ti kholo veka sarkar pai thla kan du ma se chu tiang chu thleng lowang atingat mai apa khop mai heta Brazil phatsan tu ati hi Jair Bolsonaro fa pa pathumna Eduardo Bolsonaro US a tun naya in beng belta asoina ni taman Brazil Supreme Court judge te asemle Brazil bungrathon luwa tarif za somnga abituk awangin lom thu te alo sila mission accomplished atiani Eduardo hi US a omna chan chu apa in thiama chan theinan Trumpuina adil du wangani Brazil Prosecutor General chuan apa Jair Bolsonaro thopui apuin Eduardo Bolsonaro hi thu buai asiam sakve tabok tuna Brazil PM nilai Lula da Silva chuan Brazil in real bolna US in rol chu pomjam thei ani lawani kum tam tak sipai obbe na hnuaya kan kuna chumin huwa kan be fe huwa democracy sarkar kan dina democracy kan humal zelang atiani dan kala che Bolsonaro Brazil in aphuanga semna thlop lova dan kaltu Bolsonaro zok US in a thlop tla chu Lula da Silva ngai dan ani lo hlea ram panhi te inkar hi athalo viawani Brazil National Congress a lower house Chamber of Deputies a Bolsonaro thlop tu te chuan Bolsonaro ngai dam ani theina tur bill pass ani theinan ma an lamek bok he thil du lo hian mi pui sing ni vel pungkhomin lungoi lo na an lan tirani Harvard University a Political Science Professor Stephen Levitsky chuan US in ati thelo thunei na pumhlum nei tummi Bolsonaro chu Brazil hian asem hi angama hewang hian Brazil chunga US in semna alek kota chuania tundin huna chuan US a in Brazil hi a democracy kalpui dan adik zok atiani history toite in kumsang kha zakwa somma le pathuma khan US deep state le British spy agency MI6 James Bond poka MI6 noya spy ani kha
hemi te thok dun chuan Iran rama democracy sarkar PM Mohammed Mossadegh chu paithla in US le UK te thlop sa Mohammed Riza Pahlavi chu rorel tu anda akum le sangkha zakwa somnga le palia Guatemala rama an president thantlin Jacobo Arbenz Gasman chu CIA te bok chuan paithla le in military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu anda ani kum sangkha zakwa somsari pathuma Chile rama sarkar paithlakna CIA chu anin rol lea Chile rama hian Salvador Allende chu president ani US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan dollar million som athe chuakani CIA te chuan arukin project Fuel Belt an kalpui ta Salvador achu paithak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tu ada ani Pinochet hian kumsom pasari vel zet rong takin ro arel zueni kha anua khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador paithak nan khan dollar million riat vel an sen thu puang Bolivia rama ram politics apo US alowin rol thuk thin zia hi thui tak soi tu raom kumsang kha zakwa somruk palia khan US chuan CIA tekal tlang bokin khatilaya an president Victor Paz Etensoro thantin le ani theinan mala mase khamikum veka khan Bolivia sipai te chuan thunei na an changta zoka US chuan Bolivia sipai te chu a thopui ta dai tranpuina sang pe in kumsom ni borvel don chu democracy ra benarama achan phani kumsang kha zakwa somsari le pakhata Bolivia sarkar chu US bok chuan athak le hloka US thlop Hugo Banzer Suarez chu dictator aron ni vele kumsang ni pariata po sarkar paithak tumna awma sarkar ep2 te chu US 8 chuan sum tam tak seng na thopa kumsang ni som pakwa Evo Morales chu paithak ani tange ngea soi tu lai lok thar Janin ane si chu US chuan alo pom vat bok tun haya thokhan Romania rama president te po chu veto politician Kalin Georgescu chu Romania sarkar paitha thunei na nei lui tuma pu ani tuna hina chung thu rel hun turang hak mek ani po hi US ngai sang tu thawani US ne na thodun chu ada puimo berania US chu tho puilian ber ani thule US chu zalen na le democracy en tirna traber ani thu tlanga pui tu ani US ram sanga lungoi lu lan tirna color revolution a ainrol zia pu ani bok color revolution chu Soviet Union ke dar nuami puite lungoi lo na lan tirna sang soina ni lungoi lo na lan tir tu te chuan rong emo pangpar emo symbolatan mangin an chathin kumsang ni vela Serbia rama bulldozer revolution te kumsang ni pathuma Georgia rama rose revolution te kumsang ni palia Ukraine rama orange revolution te kumsang ni panga a Kyrgyzstan rama tulip revolution te kumsang ni som pariata Armenia rama velvet revolution le adang te chu entier na thatak an ni henga te hian US chuan norhoi hotu te hi sumle pain atan pui thina pu ani US hian thil thalo le ramdang sarkar paithak hlir a boi pui ti in kanwa soi sel ngor ani lo US khan Muslim mifirfia khoi tu Afghanistan a beite kha alomom masia nulama engtin nge US a che zui tuna Afghanistan engdin huna nge din mifirfia khoi in tisi nga tinge Pakistan hi aduat tlatle helai bor hi ka thiam theilo ke Iraq abeya Saddam Hussein apai thabok alomom masia nuwa Iraq tuel thei khurvela US che dan kha kan la sia imle tuna Iraq din hunange mifirip fiak abe lai chi asiata anulam ngai tu to mi lo te po om ve thiang US yangam zong telaga chuan ain luling hle Russia le China te chueng tin ma atingam le wak chuang mi lo China phei chu ahwa in IRM ma China til lovin om thei big der chuang si lo rare earth minerals si China in supply lo se boi ve thiani US hi aral thum industry ata chei theiang Trump le naw te hian India an musid riau bok Microsoft CEO tunge Google CEO tunge Amirin tak Epstein files veng him tlat tura ruat FBI director po India thisen kai Kas Patel ania chuti vel chuani tama phei hi chu mania US a na tho na visa H1B man ati sana wangkhan US a Indians na thok te chu lo ho teu ta se US hi boi ve theani
in sum don ton na chungchanga India hi adu anga ti koi atum ve ngot boka Taman America first ati ang chia India first ti ve thotu Narendra Modi alo om hlawa kan van nei ani hi eruk wange mo ri hlo zor wange mo a house atak hotlang le ko santana sum thotam takte hi an sualna shareng maila an athil phal talalom tholom a thotam thei e mai ti awang tia an sualna kanin liam sak anom theome hei hian thil sual ti tu chu ati huang tau thin he tiang deuh chi hi US ani ve ani US of A ani mi awangin ram sang sanga fair lo deuh lekin lo chepo ni se aso khok tuar tir tu turanam lo iweno te hi US chunga chun engma ani lo iweno ta na poisa thotam beram engtin nge an hrem ngam te lulang hei hian US in lulin na ati zualani ram sang sang te hian an hlok na le thanna turan zong vek US ero ati lutuk deuh kan ti na mai ani India hian US in lulin na hi amu chiang hlea NCERT Class 12 Political Science textbook apo US hegemony chungchang hi atel ngat bokani